Lur, kita sore ini jalan-jalan ke alun-alun Ponorogo menuju Ponorogo yang lebih maju. Budaya dan religius. Lur, Mas Randy selfie. Ini di sini jam ya hancur karo oleh Agus foto-foto ya loh. Oleh Agus Mas Randy. Andot, Ren. Yuk. Alun-alun Ponorogo. Iki sing biasa nang festival. Tempatnya. Budaya dan religius. Hah? Rokok. Nah, mungkin. Arep foto bareng anu nih. Bisa. Jangganong, orok, jatil. Jadil mele Prabu Klono Sewandono. Kene lek Prabu lek, nek arep foto lek. Ciro. Lu. Ciro. Lu. Hah? Wes. Ya sik karo video. Oh, Dulu foto yang karo video. Kita lihat-lihat. Kemudian tapi foto aja nih. Foto aja loh. Lewat tekan gini lek, joget bareng piye lek teng kene lek. joget bareng ya ora tampil. Ora nek gamelan arek. Iya Mas Bandi. Saleh narang go foto. Salah men kan. Aku kan nang kene ya. Nah, aku nang ngarepi. Narang go foto pencet iki wae. Iki motor deh. Cekrek. Tapi karo video. Video ya. Siap. Mas Bandi foto. Goyang. Ya. Lu ya. Prabu Klono Sewandono patunge lho.